pamatig ko dito at bukas. Wansak nga aglipiyas, tintad mo kanya. Amok nga among ti marikrik na, sumet marikrik na, tangaming puso ta atwan, nagmaymaysan. Iyagkas kukin ka, iyak anay dumduma, ikarit adin tukulos at patingga. Amin ko, isagot kukin ka, pusukin karanwan, iyawat kukin ka. Ganto'y imak-amak kijay tanto paneknekan, di ayata apo Diyos isaksita. Sikat ng ted sa'kin inagbulag, amang sabat itiranggas di panawen, into mareba di ayan ayat taadwan, tinlibong ti marikrik nak, sumet marikrik nam, tangamin puso da anwat uma, ikarik ading tukulos at hatiga. Amin ko, isagot ko ken ka, puso ken kararwag, iyawat ko ken ka. Dahil imak-amang kibingkin ka, intandot sangot altar, ijay tanto paneknekan, di ayata apong Diyos. Oh. Amin ko, sagot ko ken ka, puso ken kararwag, awatan to paneknekan, di ayata mapikabang apo Diyos isaksi. Ayat mo, kitaw ko ken ka, napuno nga ayat mo, ited mo puman. Isagot ko nito, amin ken ka, ito'y puso karawag, uy panunod, kenrik na. Uray into into agbalik, napudlo nga ayat ko, para ken ka. Ayan, ayan, pag nanayon, di agkupas, saan po, di ayat na, uray intong kaan.
karatwak di panunod Kendrick na oray inton kaano dinto agbalik nakod mo na ayat ko para kentan ayat ag nanayon di ako mas saan to nga agpatingga ni ayat ka uray indon ka ano nga Papagayam sumasaronon ti programa tayo nga Dear Manong Nemy. Ireto yung daway kat pasensya kailangan ta maditi Facebook no kasta ada tayo mismo ito YouTube. Kaya usat sorry. Kada kita'y agbibuyan ng kumpadre Fernando dyan bare. Pakaamo lang nga kita'y viewers tayo ta iti YouTube ti pananda, okay? Okay. Babaring mo sa nagloko-loko. Medyo adrete pa nag-chapi-chapi na. E ngayon, iti Dear Manong Nemy nga programa. Dear, umayat ken ka at sumangbay. Awit ko daliday ken tarumpingay. Pakibin ken ka ken paandingay. Agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemy. Palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen dagit na alas wenno na pintas. Intarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemy. Gagayem, awit sanda kayo madungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasaritaan ti biag kinayat a napasamak iti kalman iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa apakasaktuan kadagiti adal ken pagsarmingan amang ted ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemy. Dear Manong Nemy. Manibod dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Laoag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito yung sumangbay, ito yung program. Ngayon masagbay papagayan, tinanday na nanay nga panagirugi, kasgagang ay ito yung muna kararag. Kararag tayo, akit daw tayo iti Diyos, ti panaramay na kada tayo amin, na kami ito studio, at kayo mga viewers, kaya di panagtarabay na kada tayo, iti at ninayo. Ilocano version, ti Deep Prayer. Isalakan na kami
Ilakan na kami, Daytoy kararak ko. daytoy kararag ko. Tetenggem kadi. Sikat nam namami ken salak nimi nga umay tabagaryam. Sikat nam namami ken salak nimi nga umay tapagar Amen. Kapag katwa tingnan survey na dito yung oras sa programa tingnan tiyo Mano Nemy, my one and only Mami Marilyn Pascual Ruiz, Sharine Ruiz Gawiran and family, Nemy Jr. and family. Stamitan ka ni Nemalyn and family. Candice Bubukel, na Memory Studio family, gaman ka ni Jenny Pablo Antonio and family. Kapagayan, padaanan niyo iti pakasaritaan ni Ruel. Promises are made to be broken. Kasano nga min ti kinapateg ti kari itong kalmaysa. Karim iti magim, karim iti Diyos, karim iti asawam, karim iti nubyam, karim iti amam, inam, kamsat mo, karim iti tungkal tao. Kasano ti kinapateg ti kari. Narinig iti kari nga may kali, nga narigat nga magamot. Karinig iti polit. Susunod tayo, iti nga mibasa nga sunat at the premiunan, best letter of the day, best letter of week, month. Tipagapan di premium today ito yung bulan. Iti Marso na pagayam ni katagapo, kada Willie kani Ophelia Taos. Ito na bulan ti Abril, nagapuntumat kani Alfred Corpus, May, Arnel Takmo, kani Ellen Torres Takmo, iti Quiet. June, agabo kani Annette Sangge iti Hong Kong. July, agapumanin kani Mary Ann Ramacondudang. Augusto, ang kaputa ka Edwin, kini Jusin na acid. September, ang kaputa kini Marlon Naron. Bulan ti October, ang kaputa Ati Maldonado Magbaleta, kini Arceli Cabuyan Magbaleta, ni Delano, California. Bulan ti November, ang kaputa Romeo, kini Nena Cal, ti Honolulu, Hawaii. Bulan ti December, ang kaputa Marlon Cabral, kini Emeren Rabanal. Bulan ti January, ang kaputa kini Sabrina May Blanco, February, agamo kani Rodel, kani Annabel Kakhalte Italy. March 2020, agapumanin kada Willie kani Ophelia Daos. Yan. Kan bulan di Abril, danang ikari, nalipatan lang naganda. Agaman tayo kada Alan Ramel, kani Annalisa Llanos Ramel, advance happy birthday, kani Aldwin Llanos Ramel, itapulangin pagkarain to no 26. Thank you kini Noblesa Wamil Orsino Manuel, Elisa Gakutan, iti Grace, thank you, Isabelo Chung Agluba Jr. iti Korea. Pagana yung sa ti pakasaritaan ni Isabelo Chung Agluba Jr. next week. Yan, padanan na. Pagkasamat ka ni Cesario Galisa, kani Catherine, di tatapang bagara, from Hawaii, Loreto Garo, iti Pearl City, kani Seni Andres Garo, head teacher for iti Incat. Hi, kini Kasinsin, Felisa Ruiz Ventura, Joyce Corpus, iti Madrid, kasama tayo kini Stella de la Cruz, from Canada, at dito bangka kita. Rofosi Alejandro, Marina Orio Peria, Josepina Corrales, Perlita Glipay Matias, iti Canada. Marilyn Pascual, iti Singapore, ni Manong Hill, kini Manang Lita Bolido, ni Mila Malyari iti Santa Clara, California. Da Donald kini Chris Marie Jose de California. Ni Compadre Dominador kini Comadre Lucena Ganiban di Tamawi, Hawaii. Ni Balcorpus, Susi Agas Coley, Carlos Acupan, kini Jacinta Rixi from California. Pandeos ni Balcorpus, Cesar Ruiz and Marisa. Honesto Layawen, Alex Asuncion iti Norway, Fernando Jan Marang iti Hawaii, Rodel kini Annabel Kakali iti Italy, Admir Soriano, stamatan kini Marlin Naron iti Abu Dhabi, Ariel Stabilio iti California, VL Aguiran iti Taiwan, thank you very much VL, Belina Kaluba, Imelda Valdez Tumabal, Adel Basamot kini Aming Kagarin iti Cyprus, Merly Pambit Ballesteros iti Australia, ni Novelin Lienio Agriam Ramos,
ni Romel Ramago, the Will Kinafelia Daos, Perlita Aglipay Manchas against the Dita Canada. Ni Eddie Wow, kini Dumelan Elmi, the Sunny kini Christy Garcia and family, Preto Joy Garcia, kini Rose Garcia. The city officers and members, the Nemers Angels Group in Hong Kong, thank you kada kayo. The founder and president, Sharlene Marcos Besas, vice president, Mary Anna Rapakundudan, secretary, Marilyn de la Cruz, secretary, Cecil de la Cruz Barawidan, treasurer, Helen Grace Menor Alipio, sub-treasurer ni Mercedes Antaya Tutaan, auditor ni Jerry Ignacio Ancheta, business managers, the Maribel Lacro, Mary Santiago, Milara, panang sponsor yung manente, may kaduwakan tayo, ya? Lysi, thank you. Kastamat ng ni Yulia Antonio Campos, ni creator, admin ni Evelyn Estes. Nagkapatay at pinakdal kini Miriam Barbusa di Hong Kong. Ni Numay Esteban Agresor iti Bacau, ni Lina Jackson, ni Ate Baldonado Magbaleta, kini Arceli Cabuyan Magbaleta di Delano, California. Na kumadre Irenyo Bong Pascual, kini Mila Padua Pascual iti Australia, dandanita nagpakasyon. Ni Ipag Irene Tunak Andrada, kini Edna Javier Torres, kastamatan, kini Jason Bayuda ni Hawaii. Juicy, ni Dita Honolulu, Hawaii, dandanita nagpakasyon. Nabayaw Roland Baco Dosciano, kini Kabagi Seni Ruiz Dosciano and family, dita Canada, na Jenny kini JP, agramamaten, siyempre, da Tata Julian, kini Nanatina Dosciano. Ni Teresita Rosete Makuko, kini Rogelio Makuko di Canada, kini Abirat Arnel, kini Ipag Christine Laguardian family dito Australia. Mapanda iti YouTube. Yung kaya di YouTube, i-search yun ti Nemar's Studio. Sa makita ito sa iti live nga programa tayo. At data iti YouTube, kapsat at the problema ti Facebook, diyan mo na apay. Hantay makapag-live iti Facebook, so ang dati iti mismo ti YouTube. Dahil iti na-share akon, iti programa, paki-play. Dinagano na irugi nga ibasa. Di pagkasaritaan, di pagkain kay nga Ruel. Sagudayin nga rin surat na. Dear Manong Nemy, promises are made to be broken. Masan sana mabasbasak kan mga kuray tama nung Nemy. Anyang kami ti kari. Kari iti bagi, kari iti anak, kari iti ama, ina, kari iti kabsat, kari, o nagbaling ka niya, kari-kari, na naimas nga pulutan ng unusdain, manon niya. May saknit ka na ginikan ka na yung nadumdumngeg, ka nagbibuya ka natin na programa. Kahit naawisak, kahit kumating iburay, iti pakasaritaan, iti biya ko kinayat, at pupulos maripadan, iti uray ka naman. Kahit sapay kumadal, damat may bate, kaadal, liliwakit pagsalamingan ti biyag. Kasama din, lawang kayo, nga padak nga agbibuya kang dumdumngeg, na laro na kada kayo ita Nemar's Studio. Kasi naman manong Nemy nga rong yaktiyan. Adan trabaho, napintas ti pwesto, adapayan nubiyak. Ngayon dahil po'y manong Nemy ni Miles. Katunggal rumwarak, ito bisina, tawagan isuna, ibagak kang kuha nga mailiwak. Ano kasanot ka na ilaw ko ken kuha na baspay iti iliw na kanya. Nakita kam tumanen manong Nemy iti dating restaurant ng kam. Tas ni Miles manong Nemy. No yabay mo ka nagitipada nga babay, babaling niya sa pintasan. Moderna. Olandis tibok na, kulkuloran na. Narumpi di bibig na, nabiyag di kiti matana. Napuskol manong Nemy o napuskol. Nasabang ti patong na. Nasa na, nabukel, nga, nawas na dakit nga si Pukel na pamagod.
Masan sa niding manong Nemy, nga dan mapasamat ka na kami. Numanan iya rin ang nakanya, iti pa nagkalay sa. Yung tsaka mo, sa anak pa ilang nakasagana. Ngamin manong Nemy, kahit ko nga subadan, tiotang ko na yung baganakem, dagiti ng paadal kanya. Nakurapay ka ngamin, kadgabuti kinakurapay mi, manong Nemy, kasapaak, nga nilitorit trabaho. Nagpaayat hindi kasi may isa nga janitor, iti may isa nga pamilya. Pamilya, Mercedes, manong Nemy. Ket, gabo nga ta, iti ayat da kanyak. Imbilan dak nga membro ti pamilya da. When, imbilang dak nga anak. Gabo ta, ang kasapulan da, iti kabsat. Iti kasadar ko nga anak da manong Nemy. So daytoy ni Ansel. Agkabot nga lang kami met idi kini Ansel mo manon Nemy kasla ti turong mi kadagkabsat. Brother ti awag itong galmaysa. Idi agangay manong Nemy ket papa ti awag kon kad papa kini mama. No man pa awan tinaaramid nga adoption paper para ti panaka-adapt ko. Ngem talaga nga imbilang dakon nga anak ta. Nga di agangay, intaho. Uy, manong Nemy. Idin to, tani, brother kong Anselmo, manong Nemy, agtrabaho matin. Iso na lang tinidistino ti adayon. Iso na siya kita kadandan na kapapakin ni mama. Yung kasta, nga sumangpetak, siyempre, agmano ak kadakwaga. Ket may ayatan damat oren no ni Cristino pudnong anak na adayo ket adda manong Nemy nga ibilang da pudnong anak. Kahit kung amin nga umuno na ko mga gasawa ni Anselmo akamsat ko bilang ko kamsat nga miti siya. Isot ka po na nga tsak pa lang makapag-uwin kini Miles tunggal Iloco yan. Naragsak itong galmay sa kada kami kini Miles manong Nemy kabayatan amang rabrabi kami. Iminong kampay iti champay. Uwain manong Nemy sa alang nga may sang botelya pinaodum. Aging ka manong Nemy nakalbasan ti pangrabi imi na pang kamay na nag-check-in iti hotel. Kasi yung mga ama lamang nananam kadagit na rumpigan na iman. Awan pwede sabahin nga lalaki kit awan to kit siksikan to lalaing ti lalaki.